Za stanovnike Dimitrovgrada ovo je jedina banka koju imaju u svom mestu. U njoj podižu plate, penzije, uplaćuju pazar ili uzimaju kredite. Od subote sve to moraće da rade 25 km dalje u Pirotu, jer se u Dimitrovgradu i ova poslednja banka zatvara. Tužno, grad umire, nema banke, šta dalje? Šteta je za ovaj grad, za ovaj narod da ide svaki dan u Pirot, da nosi pazare, da nosi račune. Ja koristim aplikaciju, koristim pametni telefon, ali u Dimitrovgradu živi pretežno starije stanovništvo koje ne koristi pametan telefon, ne koristi bankarsku aplikaciju i onda je njima teže da prime uplatu. Valjda će da se opštinsko rukovodstvo nekako smiluje da negde privoli neku banku da dođe ovde ako može. U Dimitrovgradu živi oko 8.000 stanovnika po posljednjem popisu, od toga oko 3.000 penzionera. Najveći broj radno sposobnih ljudi radi u javnom sektoru, deo na graničnom prelazu Gradina, pa je ovo i prvo naseljeno mesto u Srbiji u odnosu na granicu sa Bugarskom. Sa zemljom su dočekali tu informaciju zato što im nije svejedno za svaku sitnicu, za svaki najtrivijalniji posao moraju da idu do Pirota. S tim što naravno mi ne bi krivili banke za sve to, jer banke gledaju svoju računicu i to je to. Krivo je isključivo jedino lokalna samouprava, njena nebriga, njena nezainteresovanost, indolentnost, ne znam ni sam kako više da kažem, jednostavno to je refleksija čitave zemlje. Mi smo u teškoj situaciji. U lokalnoj samoupravi kažu da su i oni bili zatečeni kada im je banka u decembru javila da svoje poslovanje u tom mestu završava krajem meseca. Predsednik opštine Dimitrovgrad kaže da se sa ovim problemom ne suočavaju prvi put i da su u pregovorima sa bankama koje već imaju ekspoziture u Pirotu. Imamo bar jednu banku, minimum jednu banku koja je izrazila spremnost da otvori ekspozituru u Dimitrovgradu. To naravno podrazumeva da i opština morala da ima svoj neki proaktivni pristup. Dakle, nismo mogli da sedimo i da sad čekamo da dođe banka, nego smo morali da zovemo, morali smo da nudimo. Moram da kažem, imamo jedan lokal u centru koji je njima pogodan. Na samoj sednici Skupštine koja se sada najavljuje, morat će Manči da donesemo i te odluke da damo, ne da poklonimo nekome, nego da prosto subvencionišemo zakupninu, da vežemo naše subvencije koje dajemo u oblasti poljoprivrede, privrede, turizma za račune u toj banci, odnosno da im na neki način pomognemo da uspostave svoju mrežu klijenata i da na taj način postanu pozitivni i da rade u Dimitrovgradu. Dimitrov kaže da će od sadašnje OTP banke u Dimitrovgradu ostati bankomat i aparat za uplatu pazara, a da se početak rada nove banke očekuje za 2 do 3 meseca.